15 časova i 15 minuta po ličnom nalogu Aljbina Kurtija kosovska policija upala je u sve ekspoziture Poštanske štedionice i Trezor u sve 4 opštine na severu Kosova i Metohije. Dakle, reč je o još jednom nasilnom aktu i ukidanju srpskih institucija na severu Kosova i Metohije. Dakle, Aljbin Kurti je sačekao da prođe dijalog i pošto je doživeo neuspeh za članstvo takozvanog Kosova u Savetu Evrope, onda je posegnuo za novim jednostranim potezom koji ima za cilj da izazove nemire i haos. Očigledno da taj čovek, balkanski piroman Aljbin Kurti, želi rat i želi stradanje srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Dakle, sve što čini poslednjih meseci isključivo čini zarad proterivanja srpskog naroda sa prostora Kosova i Metohije. Mi smo do sada imali 7 sastanaka u Briselu na temu dinara. I koliko god je naša strana izlazila sa različitim konstruktivnim predlozima koji su kao takvi ocenjeni od strane mnogih na zapadu, prištinska strana nije žela ni oko čega da se dogovori. Jasno je sada da su sve vreme simulirali prisustvo i učešće u dijalogu, jer su očekivali da budu nagrađeni u Savetu Evrope, a pošto su sada doživeli tamo neuspeh, onda jasno je da je glavni cilj i one odluke o ukidanju dinara, ne samo da se zabrane plate, penzije, socijalna davanja, da se jednostavno ukinu i materijalni troškovi za naše srpske institucije na Kosovu i Metohiji, kao što su bolnice, škole, vrtići, nego je sada namera bila i da se zatvori Poštanska štedionica, da se zatvore svih 5 ekspozitura koje su otvorene 2018. godine. U bankama Poštanske štedionice ima 89 zaposlenih. Prema informacijama koje trenutno imamo sa terena, kosovska policija je upala u sve prostorije, tamo i dalje protivpravno i nasilno drži zaposlene koji su se našli u trenutku upada u ekspoziturama banke Poštanske štedionice i jednostavno jasno je da ovde nije reč ni samo o tom ukidanju dinara, već proterivanju srpskog naroda i gašenju srpskih institucija na severu Kosova i Metohije. Hoću da vam kažem da u trenutku upada kosovske policije u banku Poštanske štedionice u ekspoziturama nije bilo dinara. Tako da, ako hoćete, i sa te njihove tačke gledišta nije bilo osnova da upadaju i na taj način gase naše institucije. Dakle, Aljbin Kurti ne želi nikakav dogovor. Aljbin Kurti ne želi nikakvo rešenje koje bi išlo u prilog srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. Sve vreme u Briselu Bisljimi je glumio da želi da se dogovori, da želi rešenje. Ali kada vidite da iz sastanka u sastanak on je odbijao sve naše predloge, da ništa nije želeo da prihvati, čak i kad smo ponudili da isplaćujemo u evrima, čak kad smo ponudili da formiramo novo privredno preduzeće, sve je to odbijao jer je samo čekao trenutak kad će da se završi sastanak sa Komitetom ministara u Savetu Evrope da bi krenuo na gašenje srpskih institucija, u ovom slučaju banke Poštanske štedionice i Trezora, banke Poštanske štedionice, ali i Pošta Srbije. Jasno vam je da taj čovek ne želi dijalog, ne želi rešenje, on samo želi da protera srpski narod sa prostora Kosova i Metohije. Kažite mi samo jednu stvar za poslednjih 6, 7, 8 meseci koja je bila u prilog srpskog narodu na Kosovu i Metohiji. Nema je, već samo napadi na Srbe, antisrpske odluke i sve u cilju da se destabilizuje prostor severa Kosova i Metohije.